For the 12 minutes, Chel Kidwan, Cloude Omona, or you and Mon Kumbedi Magatica chat to Muyeme, Kogitica Metel part, when you can go back watching a combettini. If Bolo Nicho Pidway, Bolo Benecho, Pinana Chel, Nana Chela Cheki Bola Liberio, Bekidwe, Kibolo, Liba Beach. My nan, Kumedi any dream, Muyemeko. Muyeme Chakana, Auntie Nauchero, do Kiguru, the woman in any Kalim Muyeme, Gunia low. Or Gigang Mekumi, Jam, can I use when go a mera locker could be Muyeme. So, Kaingani Muyeme check car, Kikar, one beno baby pero, baby care investment, more can, more in car to catch Elmen, Ulokogi call locking up. Kitchat to Muyeme in the Biachar, my paper. Muyeme take a check, Maduang, and Madasho Chero, and in the part, the Mocheri, or Yami. Wabedu, or will bucket. And Kirana go channel any. Or with a bucket, you were kilo on my bed, you are annoying and Mataka, you want what Ocako be a jarman to team. Me, Conyo Mon, my part. Erin was not in Guleni, whatever you cannot make your yam. Don't get a pair attack, Matia, Mini Muyeme this season. Doing and Odak Amodak Renyo, Manuti, Megua Ewini, Lumegua Magatum Biachar, Merguket, Chenaki Carachil, Minane Diridonka season, Pamuyeme ko. Wabe charungo. PM ka kumano ko ba? Dako benetek. PM chena ma ini be gwako kumeni. Mi dake ko season otum. Kada ko season mo mi Muyeme bin duma para chi a para chile. Kada ke chare. Dong manyur ka gena cara pe kena ene ibi timo gena ngo. Anyway, bino ke planning. Era mira wachi pay what you teach. What timo gi mo ke ken mo aromo timo ne tekikeli wachene. Chato Muyeme tikenyu, chato jemi cham tikenyu. Nena shil dano mero chamo kiot kwe chama pat. Angeni kamo Muyeme a wonu ayo chiru dake e mchungwa. Kamo chunga tum uchiri na nasi. Season you do mchunga papat ko. PM jim ne weng bino papat. Yes. Na nasi rombe kenyu. Dano yaga yang boro kuja no po nero watermelon. Kini na nero anero kini down take watermelon. Chunga malme Uganda. Yes. Actually take watermelon. Down take watermelon. May no king kako iye no leng may take nero. So all these things should be transitional business. Ana mero wajini anbana ti berricha ne laga. Kumberi ma logo ni season mit palotero me dak chene gangkwan. Lotero mage biro katuko ke lotero mati corridor inge corridors kerano down lanes ma ana bedi yani. Wana eni kumberi no wakaro an open door bookshop. Why you word now what team? Any is your time to make money. Chena ma ini no school fees banati kenyu. Chena me shopping banati kenyu. You have an open shop for him. Bookshop. Kita na nera ke beranyor ki ko. Chapter books, rim of paper. Exercise books. Exercise books, rims, sukari, ngo. No, it's a well organized shop. Why dukan polora? Now, exactly. Inyim corridor ukeni. At one po chulu rent. Entre no ne. Ukara ka kwa inyim otu? No. Dogyo. Eto chok kingo where we have a cafeteria. Now, down being a cafeteria kacham katimungo kini. You're renting a place. It's 15,000 per day to rent veranda, nget veranda pala lonyo money. Mabene ente ke dukane kenyu. En dukane ntika chato dea. Dongo mo te wachini biya char mati seasono. Mirinen ket me timing kwede. Wa an mabere tika wachini. Wa an mabere fura noni lotiam na. Tika la tian ma diet ma wowi. Katimungo mo. So utima ye charo? Yes. Why jal? Ufone kin me yitimu profess ki ngo ine. Nyeri timo biya charo pe wache. PM karamo karange cha I woje miano ti hotel. No charo ka chat hotel gen mamane. Then now tika timo geno kene. Komerite timo kom no tikono. Wafonyi no teno mabene yo minongo chene. Because at the end of the day an paro mbere ka kwanye chene cha wini daddy pocket money kwanya. Kwanye chile adi mati kwere ni. Chene petie cha weng. Line tio open karibena wa boko loke kan in be ki ken me go chimi med tammi nyodwoni I kom lok eneni tio open chwal bena wa message 0753180767 but no furu mete ikit me mi tips me lony era I don kumbedi gen bala dir lo te waje ni ngo ulmo lemor no lo ngo middle income status but for wachako nini wachako kifonyo tiano mamegwa amar ne tifonyo tiano ne kari mena ti office ki gang je matiano tiano rama temne
mon magi di char Muyeme eni ngomu ken magi ramatem ne there's kumbeti ka begi char wholesale but konko ma loko ni value addition mon time girama met value kum char Muyeme magi charani atama ni mirgo meta nyimi ne wa char Muyeme ka watika char Muyeme ikinwo ke ken mani mo atika char Muyeme tie jomo ken magi luor char Muyeme wai an ka char Muyeme luor kolo laga dong mo ne magi luor kolo lagni kan wano tiki la kori machine ma ke biyo ki juisi ma ini wachi lagi ko ni luoro kol neni wano pero tiki juice wakar la kori filters mo ne yani ma buya juice ngi beru ma ngich don't want po cherka no people are having it Emma ana ne gulu wadi char kuida any mo wari city gulu city jomati kin custom ge jomati ngako ge on they are there tie kinu kene kama ini wore ba Emma ma ke char Muyeme chalo anyway inono mon tika gitika biyo mo chungu gina nasi ino mon tika bio pineapple passion fruit matunda ino mon tika bio chwa donc tika bio chwa is it possible ni pirama bio Muyeme ana chero kama mano jomon tika bio tuku which is very complicated tuku bene ka bete nyamane food pa nyamo ya part la repeche I've never tried and okay no ngarmo chini any juice pa tuku I will definitely want to drink. Ena bena te watching validation. What get going ni mon any this time go team atere go nongi mo. Ero diri maja wana mera watching bene. Muyeme pedano wilweng ba Emma. Muyeme matika top kumbeti. Muyeme baleo. Muyeme matika top kumbeti. Buong loe Muyeme makiti chart neo. Dong matika topi miro ke team kining miro ke diu neo ke bio wako beto in reserve. Eno weko neno dano nongi chero ko ni Muyeme do dago duong dano ge pe ki gena tima ki bino ke wilo besen pa Muyeme chilling aliba chien any loss madit ki bot jomatiki ngo tiki Muyeme ento profit madit bot jomatiki factory nyochuma macher ka ngo ka yefo juice don one wa go plan ario ni la chien ka ko Muyeme futi wate chata eni war ni dire maja nga matiki Muyeme marama wilo Muyeme nga tiki chuma marama wilo Muyeme ma duong wek pe wa go loss Muyeme wa donka besen no tika chara liba chiel kubedi waramo chato besen na chiel aliba bija biero ento ka poti mo kumano loss bero bedo tie ki bene amar part me waje kere ne ka dwe pa Muyeme do tum ibiti mongo matunda tie mchungwa tie watermelon tie nanasi tie unendok season mena ki kumaraje ka be season ne mo kana ko lighting oba mo colliding ne no bena diversification of business pidong ni wan weng wa chat Muyeme ka inti char Muyeme ana char machungwa kumano ko juice mon magiti and seasons ne mon ati seasons ati wajini ka wakero kumbeni ni Muyeme ki machungwa tika chakara chiel ka jomo ka tika char Muyeme wan dono char machungwa ngara kenyo donc lobo ni piki ket gena chiel kan wa neru ngo mati ka chek wek dano chak ngiyo ni kar Muyeme bena ti eta Muyeme dong chok tu machungwa dong tika ngo tika biro wek dano wango chak nen ne chon ni ka Muyeme pe wa chamongo wa noro machungwa eni bedo tie watermelon chek kara chel kina nasi do iwachani ngoma amero eni gien maneno petumi kumal mi Uganda bogoya kono December kono weno moro ye mere bogoya wigi cha weng no bogoya tie manyori ino pieto poro ni me bogoya Muyeme nino tie kuja ka karbe Muyeme ogek iti me bogoya what to Muyeme what in bino but sustainability sako tio constant en kerana na wachani ni ilipa business mema tikumeri ni eneti ka bino idaga ye ini ala i karmi valentine dano eti cha man kumbeti i karme la chende no daro wet la chene kumbeta mero wachi ema gem ka chate loy weng kumbeti gen matika cha loy weng rosari yataria gimoy ken mati dini book bana book lega la kori book and reciting kono Hail Mary full of grace ngogni tika wille a level more again whether it's a Christian bookshop kono tikwe daro tika wille atame biya chara nye business in bit ngat mano is quick to change gino ma ken motime in mir moy bet kanena ni ngo maro matim ne kan me ngo me nera ni no chera mo ka nung ini pe katich mo mar la ka ino je mo mara ma la mir won cha wen bera la an article rema mo ba ema wa mi dong initial fine example article rema mo is a journalist no ma ko full o level mo tiche ma dong timo kineni me ma ko VIP photos ki dong mi ario
Teacher me chere yub mo ke ken kono ti kwe. I was shocked. I know Yambrosoli. I was shocked. I know yirpa the late Jacob. A chere no yirpa ogera. Machu duogo. La wo atika neno TV matika yupo news. Aneno tiwa I nebi. Yirpa honorable minister Okumaringa. Charungo flags. La ko flags matino tiyan ma wano kero kanye. Wano wilo ki town ki mpiny mogo ma ini ngene ke yobi yeni. Ali ba dek. Eto en ko chero kama VIP tiye. Piem ini ne anda rogo mega iti nene we. Kote pa nyiri leng ki mapeni ba. En woro kama VIP. Mwini wachin la diet. Kote ni leba net we haketi. Let me dress you up. Bira yobo kote ni mana nak. Ali ba pa. No kero transport chilling adi me kero transport chilling ali bene ke tiyo minoro piem ngeo mos all the guys Emma kao chero ali ubiri la makchel tila mak bene chel ero charo gim charo bene en tije bene en tiki kamera ni ki la luak chele ki en buttons ani I function a chel when I went to Ganga Nabanja Prime Minister mo chero Women's Day celebration Emma Kakumiro Anna peke flag mamega wachi hi tika lewi ajal tuon ini beru peke flag obiro kero eto flag ko di ko tre papa ko tre mo ne tieba tu lo itu ke nero bere chwa eto ngeyo otiyomi Uganda otiyomi East Africa otiyomi lobomoni no tiyo kwedgi weng wachani ke char mabe event achel ni anachel ene biro ke budgets 100 manjoto ene million radi Ket kong dong no no wila liba dek no ena wila liba dek ko achel achel no tika no chilinga liba bero manyuti ini karo chilinga li 100 e wilo gen 100 ali 100 bichel gen ario ere cher ti million ario at worst he says he makes between 1.5 1.6 my day dugu mere bas mabena kada ne ana dong chok tumwe it bolo welo ali babija beach bolo charo wilo gi charo ge gwako. Now, this is something there. Kidong la kore flags money ma en ma ke yeone national events. For him that is his work. Biachara ni mo e kane romati mene pala rempat ene me makachal en meti waka kono chalo mon megi wakilo megi magiti chat mo yemene romo be na diversifying kira le mo waj kere en no chao kane romo charo gina par kache karan me yemo karo ngomo kane me en romati mene wati America mio tamba megwa nyo tips